MAMI TV News mityang tabiri ba khwai pumnamakpu thokchom sardana taramna okchabaga loinana ikoknona khurumjari ngasi phongkhiba pauche singdagi khomjinjaba paudam ahanbada poknafam pauche dagi lobigani CBSE school sing oihannaba NOC piramba mari lainana JEO amasung DI suspend tawkre ZEO suspend tawba yaningde pung nifugani pangi manungda ribok tawgadabani KSO Chorchanpur amasung Kangpokpi district ki school kaya CBSE da affiliation tawnabagi damak Manipur government ke ayaba yaudana NOC pirambaga mari lainana education department ngasi ZEO Chorchanpur amasung Kangpokpi amadi Samulamnan block ki DI tabaktagi suspend tawkre paw sina pongnafam gi ahanbal headline oina phongli AR gi section wafam manada happy dre cookie singi attack ta more bazar kai kre IED ani fagat kre more da deploy tawriba AR gi maikai dagi akanba section warol thamkrabasu ngasi amuk hanna cookie lalawba singna more bazar tamna nomai kapsil lakpadagi pofom fambi kaya sena kre cookie lalawba singna fumlamba IED ani AR na fagat le hairi police tagi fangba paw na hai more da law and order gi fibam fatabana district administration tengnopal na ngasi ayuk pung taruk tagi numit yung ba pung taraga ni toy fawba curfew komtokki paw sina pongna famgi ani suba headline oina phongli Manipur da santi puraknaba government of Joro ne yatra si khulai oina sijanabiyu Congress opposition party sing Congress ki yatra da saruk yagadawri Manipur gi miyam da state asida santi lakpa pamli maram asina Manipur da santi puraknabagi damak Chief Minister N Viren Luchingba BJP ki government na Bharat Joro ne yatra si khulai oina sijanabiyu haina AICC Manipur gi in charge Girish Chodan karna phongdokre misam gi punsi ngakpa ngamdragadi Kuldip Singh Unified Command paibiranu Mahesor wangu sabal maning maisak wisingda maitei ahumbu Central Force manakta laina cookie terrorist singna hathan kiba sina cookie sing sadagisu hena fattabani haibadu taksare aduga misam miyam ngak senba ngamloidaba oiragadi hojik Unified Command chairman oiriba Kuldip Singh tokpiro misam miyam bu ngakpa ngamgadaba mi ama pahenbiro haina RPI athawale gi National Secretary Mahesor Taunawjom na phongdokre paw sing asina pongna phonggi maruiba paw oina phongli mathangda huyalan paw pauche dagi lobigani More commando posta cookie militants sing na landarakri hautak tampa kuno amuka sulan pom oikri pawsna ngasi ahanba paw ina headline tawduna hoyalan paw gi hamala da phongli more gi SDPO eramba chingtham Anand Kumar nongmaina kaptuna hatkiba yauna border town asida yamna toina cookie militants sing na state forcing tamna akan ba attack sing chatarpagi makha tarakpada ngasi ayuk pung tare lom tarakpadagi hawrduna minute kul lom chumna more gi kondong lairembi manakta leiba DM hotel da temporary oina hangba commando posta cookie militants singna sniper rifles power season duna landarakri Manipur dagi khongsan gadaba Rahul Gandhi gi Bharat Jodo na yatra hafta kangjibung gi ayaba pibi raktribasi security gi risk lowa pamdabra natraga Rahul Gandhi ki bagira ibobi Manipur gi administration mathong maram khangdre mayek singdre Girish Chodankar AICC gi luchingba Rahul Gandhi na lamjingduna laibak asigi miyam da achumba phanghanabagi pandamda tha asigi 13 dagi Manipur dagi lamthaduna chatkadawriba Bharat Jodo na yatra khongchat ki lamthafam palace compound gi hafta kangjibungda oiba yagani yaroi haina chayena batho laglibasi BJP na luchingba lainga asina tasengna security risk lowa pamdabagira natraga Rahul Gandhi ki bagira haina hanagi chief minister Okam Ibobina hangli BJP lainga ki lujadaba thamoi pikpagi lichani political party tara Rahul Gandhi ki khongchat saruk yagani amasung sagotkani haina lautokre Thasigi tara marida Congress ki naha oribal luchingba Rahul Gandhi na lamjingduna Manipur dagi lamthaga dawriba Bharat Jodo na yatra khongchat ki lamthafam gi matangda Manipur laingang na athingba kaya thamjalakpa si laibak thibani haina political party tara gi maikedi gi phongdoragli Assam da MR amasung IRB gi training miyamna yaningdaba phongdorakpadagi Assam tana pugadaba khongchat tokle haina chief minister na phongdokre Nauna training tawgadaba Manipur police ki MR amasung IRB personnel sing Assam da puduna training tawnanaba Manipur laingang na kanba thorang lakholakpagi mayokta training tawduna personnel sing oiragadaba candidate sing imung manung amasung miyamna thorang asi ki mayokta yaningdaba phongdoladuna akanba khongjang sing changsilakpadagi chief minister N Birena mahaki social media gi platform Facebook ta tara amasung tara mathoi suba IRB gi anauba recruit sing Assam da training gi damak by rota thana na batawrambadu hawjiki oina di cancel tawri atopa thorang ama khanaraba matungda athubaga mari lainaba singda khanganjarak haina phongdokri amadi mauna ama thori yalaga siramle ngasi ayu hairok part 2 salam lairakta thoksom ongbi imemsa mapuroiba abungcha
ꯀꯧꯕ ꯃꯧꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯝꯂꯦ ꯃꯤꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯂꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯋꯥꯍꯣꯡ ꯄꯥꯈꯣꯡ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯂꯝꯄꯥꯎꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯁꯤꯕꯦꯁꯤꯗ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯇ ꯖꯦꯠ.ꯏ.ꯑꯣ 2 ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ 3 ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ 15 ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯕꯦꯁꯤꯗ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯦꯠ.ꯏ.ꯑꯣ 2 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤ.ꯑꯥꯏ ꯑꯃ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯔꯦ ꯂꯧꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯋꯥꯃꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯔ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯗꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯌꯨꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯤꯔꯒ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯁꯠ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ 2019-20 ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯗꯤ.ꯑꯦꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯈꯔꯅ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯨꯝꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯗꯤ.ꯑꯦꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ A ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯪꯂꯨꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯋꯥꯃꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯄ꯭ꯔꯛ ꯈꯪꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ सी.एस.टी टीमना हेवी फ्यूल पावर प्लांट येंख्रे लेमखोंगदा लैबा हेवी फ्यूल पावर प्लांटदगी हेवी फ्यूल सिंग हैथरक्तुना कांतो साबल अमसुंग खुरखुल फाउदुना चेनबा तुरेलगी खोंगसिंगदा तासलक्तुना अचौबा वाथक ओइरिबा असिगी मखा तारकपा ओइना ngasi चीफ सेक्रेटरी बिनित जोशीना लुचिंगबा लेंगाकी अवांगबा थाकी ऑफिशियल सिंगना लेमखोंगदा यंगसिनबा चटख्रे ममी टीवी न्यूज़ ना खोमजिनबा पाउदा मतंग असिदा लोइजरे मखा तबा पाउगी दमक मिटेंग तादुना लेबियु मयामबो अमुका हन्ना खुरुमजरी।